over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Welcome to Amavenzo to TV. It's the Betway Premiership. Mamelodi Sundowns 1, Stellenbosch 1. I'm joined by Mbogoto and Junior Mgijimi. Halala Steve. Halala Steve. Steve, uyabona namuhla? Yeah. Bengithi Sundowns mayiwina la. Yeah. Ngiyayekela kuminya. Yeah. Namuhla ngiminye kwaminyeka Steve. Successfully. Ngiminye kwaminyeka Successfully. Yathi Stellenbosch sinka in. Irama. Igift Steve. Rama Steve. Rama. Ngiyababuza mina kuthi maningaya iRama. Ngidle nani? Yeah. Batsibona iplan. Yeah. Ngathatha iSundowns. Yeah. Ngayenza isinkwa. Yeah. Ngayenza isinkwa. Isinkwa sakho. Isinkwa sami Steve. Sadliwa. Yakana bakubita bathini? Bathi Mabasa with Rama. Mabasa licious. Uyashelela. Stellenbosch with Rama. Yeah. Stellenbosch. Yeah. Hayi, yonke lento Steve yabo. Lose shares. Row shares. Hayi Steve. Penny shares Steve. As long with Rama Steve. Yeah. Sunday bathi baya kuphi? Baya le Mhlathuzi. Yeah. Ya let Steve angeke ngifakazi. Yashengeka babuye la. Steve. Yashengeka Lapha babuye. Steve. Ngotsini Steve intolombela le ndakusil ground. Yeah, libhokisi sokuncane lokwenda Steve. Ngeke babuye le. Ababuzi Pirates. Yeah. Ababuzi Pirates. Ne Chiefs. Ungakhulumi Chiefs. Ungakhulumi Ayibuyanga le. Hayi Steve. Steve ngiyaqhubeka ngiminye Steve. Uyangibamba Steve. Ngoqhubeka ngiyibambe netso. Uyibambile? Yeah. Steve wana man. Oh, wana. Abule mo. Ngiyakubona unale. Abula. Kule Sundowns. Abantu bayabona. Sorry. Steve. There's one thing. No, there's one thing ngifuna ukutshela yona. Embokodo. Hello. Ngicela wenzele June iplan. Tshela udriver wethu ne. Lo asambi naye lo manje. Uyasala. Nimfunele transport. Akabehave. Mina ngiyasowethu. Julia. Ngone shas two bomb. No, akabayina. Unalinga man. Yeah, what's happening? Steve, uneliki la. I'm here for one reason. Yeah. For Olisanda and Chekhov Facho Mabasa. Yeah. Nzombongo Mabasa. Snipe. Because uJuno. Yeah. I'm not sure ukuthi sizoyithatha but kuyathembisa if sizoyithatha ngizobonga uMabasa because uJuno uzoyenza 21 years akakayidophi ileague akayazi uze washona uJuno straight uze washona umgijimi uJuno uzoyenza 21 years before athathe ileague. So I'm happy Steve. I'm 100% sure if ngayithathi ileague ngiyokhumula Steve ngisala ngesiphelane kuphela if singayithathi iBetway if soyithathi iBetway ngiyolilizela 24 hours. Thank you ntwana Mina ndleketa kuri ko huma na xibelani.